แต่เบียร์มาดามฟ้าเสียน้ำมันทุกภาคเดินตัวฟ้าว่ามันจะเป็นหุ่นเต้สังกินตุนร่วมกับตัวเทลายหุ่นผ่านน้องเป็นมันลงกับของลายที่ตัวไว้บ้างหุ่นหัวหุ่นผ้าขันลำขันหล่อนะใครกันเดียวว่าตัวฟ้านักเสียงตัวทักน้องว่าปีนนะก็จะข้อเทโลไปน้องมาหิตเซเลวเอาไปเทโลเดตเลยอาจจะลูกพม่าจะเดียวหิตเลยรับพี่รับข้าวมันจะแค่ไปวินามันจะแค่ไปตัวนักเสียงตัวนั้นได้บินละก็เตะจากเทโลวางเอาออนไลน์เป็นตัวบ้านจากเทียน้ำมาตัวกินอะไรจะมาเดียวให้สับหลายได้รายดิ่งที่มาขัดเจ็ดตัวบ้านน้ำมันทุกบ้านต้องเดินละรายดูที่มาขัดเจ็ดตัวบ้านน้ำมันทุกบ้านจะทำเพียงเพียงก็เดินกระชับเดินตรงตัวหนึ่งน้ำมาตัวกินอะไรจะเซมเดินน้ำมาแล้วมาบีจิงเซมตาเดินน้ำโซสับปีเดินยิสุคริสต์มินส่วนคงในภาคเสียเนาะNama kita Tuhan Tuhan nasa nasa oleh sabinya Tuhan na ulang apa jana isumdom kita kami isumdom mere mapagkat kanya sila sa pole so kumere tumre ya so ha kami to kami kana tayo Tuzi, anda kalau mau menjadi wajib itu tidak, sesuatu itu tidak, itu sesuatu. Oke no, nanti kita akan no. Tahu apa yang akan terjadi? Wantung mana akia bagaimana tahu apa yang akan menjadi mana atau apa yang akan terjadi. Jiwa si siapa anbenda ini. Kalau ini masih berana, kau bawa wajib. Ini apa nak? Beli kan tidak ada. Ada mana? Kau bawa nak? Ikam orang sakit itu bawa itu apa? Apa minta saya orang sakit? Ini tak jangan tu. Tua sama alin jauh tu pun ini. Amin. Haleluya. Tu nakคุณเป็นนักร้องของเตมอมี่เราแต่งคนใจรู้เราจะมาเสียเก็มโปต่อก็ควรได้เอาเนี่ย มันโลกเชียว
phang piak sakta hen เราส่งพันพพังไปตาแหนเลยนะอีหุ่นมาบ้านนะเสียซามูเอลทังอีหุ่นอามาหุ่นดิงเฮียเด่นสังนะตอมคัดอีหุ่นเป็นเสกหลายโซมาต่อด้วยมันนี่นะเสียปันสองหอยเบียขัดองเกนดิงฮีแล้วมันนี่นะขุดเป็นนะต้องมองจะได้หวยขาดให้หม้อTom back here. น้องหุ่นเปียนี้ရှိတယ်ဝင်ရချင်းချင်းကမ်းမရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ timing တုံးထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကျွန်တော် timing နဲ့လုပ်ထားမယ်ကျွန်တော်ညညကြောင်းမှာကြောင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးစာတင်တာရှေ့ဝါပြီးသမင်းစားဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် zoom နဲ့ချကြတယ်ကလင်းလင်းလင်းလင်းဟောချတယ်ကလင်းလင်းဆိုတော့ဆရာကြီးတော်ရတီးပါနော်သမင်းစားဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုတော့တီးကြတယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဝင်ရချင်းမပြုတ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဆူတောင်းကြမယ်Let's start with a prayer. Our Father God in heaven, come together because we want you. May Christ alone be lifted up. And we dedicate our to America. So how many of you been in America for 5 years? Wow. 3 years. America is only Chibi. So some of you have been here for 3 years. Naro chano meme. Di tone tore ma. Di ngane tore ma. Ala. Di sene tore ma. Kanaro ko kanaro ji ne ya yaw ne de. When you look at yourself in the mirror, do you think you are successful? Chano chano ne America ya chano chano. Digineကျွန်တော်တို့အားလုံးအေးရင်တဲ့လွှဲရှင်းရှိမှာပဲအင်္ဂလိပ်လွှဲရှင်းရှိမှာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ခဏလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖတ်ကြမယ် Okay ready 1 2 3 ni top ni hun pen allow hoi hun a hi ding Okay Nấu tết kìa ngạ Chú bằng lô Tá Cái lô lệ Tân nụ Ôm na Ôm chị lệ Let's talk about Raise your hand if your son and your daughter sometimes don't listen to you Tất cả đi Lắng Cái lệ như thế nào không là Okay. America မှာရောက်လာပြီးတဲ့ခါလာကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေအများစုကဘာပြဿနာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ cultural clash နော် cultural clash ဆိုတာဘာလဲအမေရိကဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကြီးပြလာတဲ့နေရာတိုင်းပြည်ကနေရာကျွန်တော်ယဉ်ကျေးမှုကဒီလိုဒါပေမဲ့တာသမီးတွေကသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတာသမီးယဉ်ကျေးမှုကပြဿနာဖြစ်နေတယ် Our parents they have old and they are so it's out of date so clashes you know တမီးတွေကလည်း
ချင်တယ်အဖေကလည်းဟာဟုတ်သေးဘူးငါသမီးကဟုတ်သေးဘူးလားတားရကသူတို့နဲ့စပင်းတော့တယ်အမေရိကန်ဟိုဟေးညက်ချင်တယ်အလဲပါတဲ့ထောင်ပြီးတော့ဟလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟောနော်အဖေကပါလေဟာဖြစ်သေးဘူး culture clash အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အားလုံးကအများကြီးကဘာနဲ့ကြည့်ဝနေလဲမကောင်းတဲ့နဲ့ကြည့်ဝနေတယ် rap တဲ့ချင်းတဲ့တောင်ကြီးဆဲဟာရန် and the global ဘာမှမကြီးပဲ afro right ပဲ no so if you look at the things that are surrounding us if you listen to the songs whether it's a rap songs whether it's a rock TV ကိုပဲကြည့်ရုပ်ရှင်ကိုပဲကြည့်ဟုတ်လားcatching up with the Kardashians ရချင်းနေကြည့်လိုက်ဒီစိတ်ကြစရာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တာသမီးတွေကဒါပဲရှာတာဖြစ် Our children have problems at schools our children have problems at home ကျွန်တော်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့ချိန်မှာပြဿနာကပါလေမိဘနဲ့တာသမီးဒီဘာတော်ကလည်းကဘာလဲဆိုအမေရိကလာလိုက်ပြီးရောဟာလားနော်ဒီမှာစတာသမီးကောင်းဆုံးမလို့ရတယ် Let's continue on the next one okay you ready to read 1 2 3 Can read English. See your hands. We'll read together from here. Okay, thank you. ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟုတ်လားတာသမီးတွေတနေ့ကို TV နိုင်ထက်ဟိုကြည့်ရဲဆိုတော့ဘယ်ရောက်ရှိလဲ TV iPad iPhone games တနေ့မှာနိုင်တဲ့ပို့စောတယ်တနေ့မှာနိုင်တဲ့ပို့ကြည့်တယ်ဘယ်ရောက်ရှိလဲမိပါတယ်How many of you watch TV or play video games or play the tablets or iPad, iPhone more than 2 hours a day? How many of you? Can you raise your hands? Majority is 85% of our families. TV computer iPad Soမိဘတွေကတရားအကြောင်းတင်းတိုင်းတော့ဘယ်ရောက်ရှိလဲလက်တော်မောင်း How many of you tell your children about God 2 hours a day? ဘယ်ရောက်ရှိလဲမရှိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာတွေလောကကပြောတဲ့ဟာဘယ်ပုံများလဲလောကကပြောတာပုံများလဲဆိုတော့တချို့မိဘကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်သားသမီးကလေးသေးရခက်တာပဲကျွန်တော်မထိန်နဲ့လို့ TV ပဲပေးကြည့်လိုက်တယ်ဖုန်းပဲပေးကြည့်လိုက်တယ်ဖုန်းကငြိမ်ပါတော့လေတော်ပြင်းနေမိပါလေသားသမီးတို့ကျွန်တော်လည်းကလေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တိတ်မပြောရဘူးခင်ဗျားတို့တော့ပြောမယ်လေSiapa pioro ayah payah pioro tu kerja tu benayu. Jangan tadi jangan sosok apa pun
and yes, she we are living in a dangerous time. Our children prefer to play the games than family worship. Vì đã giúp cho chị cô này chị cô chế mu. Phố với cái chị này, game với cái giá chị này. Cái đó nó là chị đã làm một điều. Em mà cho chị cô bây giờ cho cái này cho chị cô này mà game cái giá này là cái này chị này. Cho nó khu cái này cho nó bảo đấy. Cho này bắt đầu này. Nào sau đó chị cả nào mà khu chị này. Khu chị này. Nào khu chị này. Cho nó cái là thì Zomi Bible cho nó khuyên chỉ để mà đi cô Zomi là bắt đầu cho tay áo này áo. Where there is no vision, the people perish. But he that keeps the law, happy is he. Amyoni, juba yang machine buat, ai lu lepas tu? Dia sih deh, bang yang buat. No? Juba yang machine tu, ai lu lepas dia sih deh bang yang buat. Kenapa tu orang Kenapa dia tak biru? Kenapa kita itu bang vision, bang jodoh, bang pandang lagi kita thada leh. Senamila. Nam nane ma. Online. Contoh ni Amerika ma. Dah tu cene seperti tegala. Benda senamila seperti cakap. Pandai lepas sih. Benda sih lepas mau. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay. Setengah jam lah, bono. Contoh bapa tu nak sih deh. Kenapa ni contoh mic net cakap bono. Ni teaching deh. Alah. Contoh idea deh ni pure jam. Okay. Mic kain ni kerana sama. Kerana dah tahu ni soro. Hello. Contoh Engwe me. Engwe me. Okay. Nare. Okay. Saya no play mau. กลุ่มงาสูงเรียนมั้ง Ye. กลุ่มงาสูงสีเดียงนี่ซ้ำๆหรอเดีย Lalu tu kita apa yang muda? Biomedical engineer เปียงเนาะ กระสังวันนอม accounting ว่า Kim tu lebih lah, nang enam bah. Tidak ada tahu dah. Nunga, kamera tu.กูตั้งในตะเล่าเนี่ยไว้เดี๋ยวมาเลยใกล้ที่ใส่นะไม่ได้ไก่อินกวนส่งเบกอะฮิโลพอพิสมัยจงมีน้ำสวยจงอามันนี่ดิ้งอินนุงตาเก่าส่วนสามนิ้งเป็นกางอินนาฮิญ Okay, now I'm gonna come out there. There were more hands in the back. Might be able to cakap wala tu nala. Mama, TV set stay out ma, 80 tu net. กูมาสูงเชื่อว่าเสียลำตัวสร้างหม้ออากิลำดังสว่าอูดิง Okay. Adam teng, umlay na. Oh. sang zom ding in sang man ding le na se phoi nei ding Okay, sang chi ben nursing or yellow le. accounting Accounting. Okay, good.
pasien na sem le mi te lo mi no ming kum nga so Amen. ta tul sa biakin hoi ma khat nei ding ma ta khit chiang ngalung gun la ya in song mo na se hoi ding nei ding ina mai long na in song biakin khit chiang in chi dan mo to khit chiang si dam ding ina in lama nu le pa kyang khat bei bek cha ding mo to angen no mi nge kum nga so ma ut pen gen ding i mo kai man na kabi sa na pen bel hao ma ding chi kum ma leng pen ni kem un na sep nei mai ding nei ve wa na sep kol pi mi des sabat ni off day to boy het lo Okay, đừng cầm đây. 안녕하세요. 여신 보는 자를 말로 Ready? Come in there. Okay. Nay sin nay tay. Ngã bên đây làm trái ra phát đề rồi là bên nhau xin đề. Good. 35%. Đây là Seventh Adventist 100%. Yang dia xin tông sang ai cả tadi taka. Trái ra phát đề. Okay. Kalau dia sung tao trên cái trình bia rồi bên nhau xin đề. How many of you pray like 5 your breakfast? Good. Yeah, cái đó Utah là con này. Okay. Galatians là mình nhau xí. How many of you have children? Galatians là thằng nhau. Galatians là thằng bé bảo. Okay. Galatians cũng nên tay. Tay ngã bên đi. Galatians chán sa tìm về rồi mình nhau xí. Chán sa tìm về làm sao nó? 50-50. Yeah, kau dah lompat kan 50-50 ai be. Jangan tak lebih, kau jangan buat timbe musuh betul timbe mulai. No? Apa malah? Jangan kau tak jangan apa apa itu malah apa apa malah. Pasal somsana tak ada nak dia hobi mah. Ini jangan tak dia lawan macam apa apa mau. Jangan pasal kan dia lawan apa apa mau. Chúng nó cuốn tay cuốn tay cả dưới trẻ phổi luật này. Okay, bên nhau dưới trẻ này. Bây giờ chúng tôi chúng nó nên sẽ tay trái ra bên mà sung ta bên chúng ta cùng nhau sao bên nhau qua trên này. How many of you say Lord help me? I want to spend 5 minutes a day in prayer, 5 minutes a day in reading your Bible. How many of you want to do that? Anyone? Okay, cái này là sách tiếng Nguyên gia đây của nó. Cho lưu trí để cùng nhau follow lên. Chúng nó bây giờ ta đã đưa cả. Bây giờ nè nhỉ, ta bắt xin nó cháu. Thì ra cho nó bắt vô này. Cho nó tông chú tiền nó mà tông chú này cũng được đó. Khu nào cho này ya cho nó ayong chú mà khu nào cho này ya cho nó usa pay mà rồi. Thì ra cho nó bắt cái gì là rồi. If we follow all the things that we have just read and do, God gave us a promise, and this is God's promise. Okay, let's read together God's promise. The Lord, ready? 1, 2, 3. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord, your God, that I give you this day, and carefully follow them, you will always be at the top,
never at the bottom ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေ့မလေးရှားတို့ချိန်မှာကားပေါ်မှာတော့အထက်လိုက်စီးရတယ်ဘယ်ရောက်စီးရလဲကိုယ်ပေါ်မှာတယောက်ထိုင်တယ်ကိုယ်ပေါ်တယောက်ထိုင်တယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့စီးရတယ်ဘယ်ရှိလားရှိရပါဟုတ်လားအောက်ဆုံးမှာထိုင်တာပြောသလားမပြောဘူးတော့အောက်ဆုံးမှာထိုင်ပေါ်မှာဒီပေါ်ကိုရှူရတယ်ကိုရွေးလို့မရဘူးဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းလေကောင်းဖြစ်စေခြင်းလေအမင်းဖြစ်စေခြင်းဘူးကောင်းဖြစ်စေခြင်းလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပါလေဘုရားရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ဖို့လိုရတယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးခြင်းလေဘုရားရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကဲနော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဘုရားပြောတဲ့ဟာပါလေကြည့်မယ်နော် Do you see a person? Okay, are you ready to read again? Let's read together. 1, 2, 3. Do you see a person who is efficient in his work? He will serve kings. He will serve unknown men. ကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုကြီးကြီးရောက်ရောက်နော်မဖြစ်မနေအောင်မြင်တဲ့ချိန်မရောက်မချင်းစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့လူရှိသလားတဲ့အဲ့ဒီလိုပါလေဘယ်ရင်ရရှိမှထားရမယ် How many of you want to be successful and be standing in front of Mr. Obama? Yeah. Just from the who? Hola. Yeah, so green me up in the way. So on this section, council section, remember, Bala will be able to council section. Tadi no council section. Biba no council section. Tapi cuma kalau boleh le. Pihak sekarang nak tahu boleh. Pihak sekarang nak tahu le. Soalnya pihak kunci apa nak tahu ya. Okay, ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကပြောမယ်အရေးချမ်းနဲ့တူနေတယ်ပေါ့နော် Our situation is like the prophet Isaiah. Okay, so let's read together. ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချင်းလို့ဖတ်ရအောင် Ready? 1, 2, 3. Give.ကျွန်တော်တို့လူတွေကတခြားလူတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုရင်တခြားပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အများအထက်က75% မကောင်းကြောင်းပဲပို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးမယ်။မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တဲ့တခြားလူတွေအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အကြောင်းပဲပြောတယ်လို့ပဲရောက်ရှိတယ်လက်ထောင်ပါဦး။တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့တခြားလူတွေအကြောင်းပြောတွေ့ကောင်းတဲ့ဟာပဲပြောတယ်မကောင်းတဲ့မပြောဘူးဆိုပဲရောက်ရှိတယ်။ရှားတယ်နော်။ဟုတ်လားဒီမှာပြောတာလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အစ်စ်သားတွေဖြစ်တယ်ကဲတရားကျွန်တော်ကဆေးရှိတယ်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲကြည့်ရအောင်ကဲသူတို့ဖတ်မယ်နော် Let's read together Ready 1 2 3 and in Okay. ကိုရရှင်ပြကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ကိုရရှင်ပြကျွန်တော်ကိုဆေလွတ်ပါအသုံးပြုပါလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှယောက်စိတ်ဆန္ဒရှိတယ် How many of you want to say God help me I'm here send me to be your messenger of peace to love others to show kindness and compassion to others Okay ဒါကျွန်တော်တို့ကူညီမဆပါစေပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝင်ရချင်တဲ့အပိုင်း part 1 ပြီးသွားပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန timing လောက်တာတနားကြီးအချိန်ပေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်မိနစ်35မိနစ်40လောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်2006ကနေ2010မှာကျွန်တော်တို့ဒီ USA Canada ဒီ Bermuda ပေါ့နော်ဒီ Seventh Adventist ကျောင်းတွေမှာသူတို့လည်းလေ့လာသုံးသပ်မှု research study ရှိတယ်အဲဒီ research study က cognitive genesis study လို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒီ cognitive genesis study မှာလူရောက်9000ကိုသူတို့နေနေပေါ့နော်ဆိုသူတို့နေနေမိကိုတွေလေးလာသုံးသက်ပြီးတကလာပေါ့နော်သူတို့ဒီစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းသား9000က3တန်းကနေ9တန်းနဲ့17တန်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ် Adventist ကျောင်း800ကျောင်း800ပေါ့နော်ကျောင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဒီ2006 2010တော်တွေမှာသူတို့လေးလာသုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘာသိရတယ်လဲဆိုတော့နော်သူတို့လည်းဒီ ITBS တို့ ITED ပေါ့နော်ဒီသူတို့ standardized test ဆိုသူတို့သုံးတဲ့အချိန်မှာ7 day Adventist ကျောင်းမှာကျောင်းတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အစိုးရကျောင်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးနိုင်စာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပို့ပြီးတော့ပညာအရေးချင်းမှာသူတို့လည်းတက်ကျွမ်းတယ်ဆိုသူတို့လည်းတွေ့ရှိရတယ်ကဲဒါပြင်အဲ့ဒီ research သူတို့လေးလာသုံးသပ်မှုရဘာလို့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့တွေ့ရှိသေးတယ်လဲဆိုတော့ Adventist ကျောင်းမှာတက်တဲ့လူတွေကကျောင်းတက်ပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့နဲ့ဘဝတက်တာကိုသူတို့နဲ့ဗာလဲပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဘုရားတရားမှာဘလို့ကိုင်းဆိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အရာအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော်တော်ဟုတ်လားဒီအကျင့်စရိတ်ဘက်ကတော်တော်ဒီကားဘက်ကတော်တော်အားလုံးသူတို့ခြုံကြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ရဲ့မိသားစုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မှာတော်တော်သူတို့နေနဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့ဖြစ်အောင်သူတို့နေနဲ့ပေါ့နော်စူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုပြောထားတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်အတင်းကျောင်းမှာကျွန်တော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တာသမီးတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အတင်းကျောင်းတက်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကျောင်းမိသားစုတာနေမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်တော်ကောင်းကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ community ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဒီအများပြည်သူလူထုတော်တော်အကျိုးရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့လို့ရတယ် So according to this research study that was made among 50,000 Adventist students the researchers discovered that students that study or are studying in Adventist schools they perform much better when compared to students studying in the public school system. Not only that, they also discovered that students that have studied in Adventist school system, when they have grown up, they tend to have a more positive approach to life, and they tend to have a more positive and holistic way of living and thinking in their home, and this helps to strengthen their homes, schools, and churches. How many of you are middle school students? How many of you are in middle school? How many of you are in high school? How many of you are in going to university? A few, okay. ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှိတဲ့မိဘတွေအားလုံးအတွက်ကျောင်းသူကျောင်းသားမရှိတဲ့မိဘတွေဝင် single တွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဝင်ရချင်တယ်ဒီ presentation ကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာကျွန်တော် presentation လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် secrets to winning a scholarship ဒီအားကျွန်တော် Mark Control-Witz ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်သူလည်းဒီပြုစုထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြန်ဝင်ရထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကဲ Mark Control-Witz ကဒီ fastweb.com ဆိုတဲ့ပေါ့နော်fastweb.com ဆိုတဲ့ website မှာသူလည်းပေါ့နော်လူတွေကို college တက်နိုင်အောင်ဘယ်လို scholarship ရှာရမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website မှာသူလည်းကောက်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်ကောက်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်သူလည်းနာမည်ကြီးစာရေးဆရာလည်းဖြစ်တယ်လူတွေကိုပေါ့နော်သူလည်းတအားကူညီတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်တယ်တခြား website ကတော့ financial အတူကောက် financial အတူကောက်ပေါ့နော် finnic.org ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီ website တွေမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအမေရိကမှာ university college မှာတက်ဖို့အတွက် scholarship တွေရှောက်ဖို့အတွက်အကြံဉာဏ်ပေးတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိနေဆိုတော့လေ့လာတော့ချင်တယ်ဆိုif you have time I want you to note down fastweb.com and finnic.org and then at the very end of my presentation I'll have a slide with the websites that you can use to get to know more about scholarships ကဲကျွန်တော် scholarship တောင်းတယ်လေကြည့်ရအောင် scholarship တွေဘယ်သူရတယ်လဲ Okay, I'm not going to say it now in English since I have them in the slide. Scholarship တွေဘယ်သူရတယ်လဲ scholarship ရရှိဖို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘယ်လို needs တွေကျွန်တော်လိုက်လို့လုပ်ရှာရမလဲ scholarship ဘယ်လိုရှာကြမလဲ scholarship ရဖို့အကြံဉာဏ်လေးတွေပါတယ်ဟုတ်လား
chip မပြတ်အောင်ဟုတ်လားလမ်းလွဲစေတဲ့ຢာတွေပါလဲ scholarship ရပြီပါဆက်လုပ်ရမလဲနော်ကဲဆက်တော့ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ high school ပြီးတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအများစုပါနော် of all the students that finish high school only a few of them get complete total scholarship that covers tuition room and board food textbook etc etc no ကျွန်တော်တို့ learning degree တက်ဖို့ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်100ရှိရဆိုတဲ့အဲ့မှာ3ယောက်ကပဲ full scholarship အစားစာအုပ်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ရတဲ့ scholarship တွေရတယ်။တရားမှာ3ယောက်ပဲရှိနော်။ဂျန်နတီအယောက်100 sorry အယောက်100မှာ3ယောက်မဟုတ်ဘူး။အယောက်100မှာလူ1ယောက်ရှိရင်အဲ့ဒီ1ယောက်ရဲ့3ပုံ3ပုံပေါ့နော်။ပြောရရင်တော့လူအယောက်300ရှိရင်1ယောက်ကပဲ full scholarship ရတယ်။အယောက်100ရှိ1ယောက်ကပဲဘောတော့အဲ့ဒီ scholarship အားလုံးကသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးရဲ့90%လောက်ခါမှာပေးတယ် scholarship ရတဲ့ tema အယောက်100ရှိရဆိုတော့69%က scholarship က1500လောက်ပဲရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ scholarship ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် some majors are more lucrative some majors you get more scholarship than the other majors okay let's see here what are the likelihood of your major receiving scholarship China statistics ကျွန်တော်ရမယ်ဆို scholarship ရဖို့လာလာကပါလေအများဆုံးတော့မရှိတယ် junior scholarship ရဖို့လာလာအများဆုံးကပါလေ engineering field ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီး physical sciences ပြီးပါလေ life sciences ပြီး education ပြီး health social sciences humanity computer science business so if you want to get more scholarship there's more likelihood that you will have to take mathematics or engineering or physical science as your major and the others have less scholarships available okay so the scholarship if you want to get a lot of scholarship what do you have to do you need to get what GPA between 3.5 and 4 GPA 3.5 and 4ရမယ်ဆိုရင် scholarship ကရဖို့လာလာက 18.8 19%ရှိတယ် no high school GPA so if you want to get good scholarship you will have to get good grades from where grade 9 or 10 11 12 from which grade at the back yes you with the red shirt If you want to get good scholarship, that's you. If you want to get good scholarship in university, from what grade do you need to get A in all your subjects? From when you're grade 9 freshman, or grade 10 sophomore, or junior or senior. You can scream out loud for me so I can hear from you. All right. Okay, those beside you, why don't you help him? When do you have to start? To get A's in all your subjects. Is it from freshman grade 9 or when you're in senior? Freshman. Go down subject အားလုံး A ရဖို့လို့ခင်ဗျားအားမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်း I've tried myself. If I did all my homework, if I do all my reading assignments, if I do all the things that I need to do at the very beginning of the semester, at the end of the semester, I get in. Okay. I start my semester. I have assignments, I have projects, I have things to do, but I said, you know what, I have time, let me go and play soccer, let me play some games, and let me do it later. And I did not finish all my assignments on time, all my reading reports, all my essays, all my works did not finish on time. And guess what? At the end of the semester, instead of A, get B or A minus. If you start right, you will end right. Next. Okay, 미말에 들이 다른 거 나. So if you want to get good scholarship, you will have good SAT or ACT scores. All right? America mà chúng ta scholarship có giá trị là SATနဲ့ ACT score ကောင်းလေးအမှတ်ကောင်းရရမယ်နော်ကဲ
SAT SAT score. score. So If you want to if get you want the to most get the scholarship, most your scholarship, SAT score, score, the combined score should be between 1,300 and 1,400. ACT composite score. Your ACT composite score should be what? Between 30 and 36. When should you start taking? When do you have to start taking SAT test? When you are in sophomore, juniors, or when you are in seniors? Okay, how many of you need to start taking SAT score when you are in seniors? Can I see your hands? Senatan yang SAT test kaya me banyak yo. How many of you think when you are from juniors? Actually, you can start taking when you are in sophomore. Okay. The race myth. Some people think if you are not white, you don't get full scholarship. No. Scholarship Asia Africa, Lupu, Lume, Hispanic scholarship So Asians are more likely, and in the past, based on the past record, Asians get more scholarship than white, Caucasian, Hispanic, Black, or African American. So kailangan din scholarship niya papula lang niya siya. Okay, scholarship niya papala mo What are the things you need to do to get scholarship? You can't always depend on luck. You have to apply for scholarships that you are qualified for. Kamyaro siya yung scholarship along siya ba? You apply to all the scholarships that you are qualified to apply for. Hala, kung siya na scholarship ko, kung siya na scholarship along siya. When you apply, make sure that you use and make sure you provide good essays that match your scholarship requirements. Make sure your essay match the scholarship requirements. Not go about it. Don't miss deadlines. If the scholarship says you need to turn in your application by January the 5th, turn in by January the 1st. Don't wait until January the 5th. So scholarship is short term about it. So, tamatala change it. Any change, so shop for what? Shop for what? Okay, it's a use a free scholarship matching service like FastWeb. Okay. You can start applying and you can start looking for scholarships when you are in kindergarten to grade 8 or when you are in grade 9, 10, 11, 12. When you are in freshman, you can start looking for scholarships. If you don't know, ask your counselor. If your counselor is busy, ask another counselor. And then make appointments to see a counselor also. Also ask your friends. Some of your friends may have ideas. Where can you find money? Sometimes scholarships are advertised in newspapers, in bulletins, in coupons. Alright? In banks. Bank में scholarship तुरंत चाहिए आता है. There सारे बात चाहिए आता है. Labor union में तुरंत चाहिए आता है. Library में चाहिए आता है. शी नहीं इन्हें आरे में नहीं शी दे. शाचीबा. No, शाचीबा. Okay. Scholarship when you have to fill out the scholarship, not only answer the required questions, answer all the other optional questions. So now, scholarship application is not about to Mapimania, make one of Mapune, but people, Lore, people, Maloy Dama option to pay Mikuneshide, go pitch in Piluya, make it, edit Mikune, Pieta Piba, Thousand Piba. And now, the likelihood of you receiving scholarship, it doubled if you fill up the optional questions. Okay, tips on winning scholarships. 1, prioritize your application by deadline and expected value of the scholarship. The scholarship that give more money, put it on your number 1 list. So you will have to have a list of all the scholarships that you want to apply.
Okay, the scholarship that give the most money, put it in the very top list, and that's the scholarship you have to apply first. And be sure to apply it before the deadline of your scholarship. And then the second scholarship that give you the second most money, then you go by the amount of money that you will receive. All right, use a calendar. So for the scholarships list, beside it, you have to put down the due date, the deadline. So check the deadline to make sure. And in your calendar, you say, okay, this scholarship deadline is on this day. Mark it in your calendar. You have to say, I need to finish my scholarship application by this date so that I can mail it on time. Or you can apply it online. Make sure you do it on time. And also, when you fill up scholarship, be sure to follow the instruction. Instruction. Be sure to ask your teachers, your pastors, your friends to give you a recommendation letter to go with the scholarship. General scholarship general recommendation letter. Tell them what you have done, the things that will meet the requirement of the scholarship. If the scholarship people want to know how you're helping those that are handicapped, you make sure that the reference that you receive, the recommendation letter, tells that you are helping and working with the handicaps. And also write the things about that interest you. And also write how if you receive this scholarship, write how you receiving the scholarship will impact others in a good way. This scholarship actually I take kamyan Okay, final one. Scholarship application. Before you submit the application either online or through the mail, be sure to proofread. Be sure to read your application. Make sure there are no spelling mistakes, no grammar. You all have more knowledge than you on slide group. Application mistakes, directions, omitting required. This scholarship will give you between $100,000 to $200,000. It gives you the same amount of scholarship that you can use to buy a new house. Okay, these are the key scholarship resources. General in our website, these are scholarship resources websites that have more information about scholarship. So you can look and study for more information. Okay, before I end, I want to invite my good friend and also our church member in my church. I would like to invite Khawmpi to share his story. Okay, can we? Let's go to the picture, no? ကျွန်တော်ကလူငယ်များများနားထောင်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကထွက်သွားဆိုစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် Sanita ka to naki mo lo ma mai cha ki ke changa ko pen ne kha hoi no lo ena to khat thoming ena hitaka high school te aka lai bangza qua teng ai tam khut nong lam theu de okay middle school te le okay nga la ena tun ken dol minute som khong bek nga kai changan malang gen pak ning han chan ma man ena ken zo po dong khan bi chang hi thei ding ma po dong hi thei ding ko po dong hi thei ding ena hel koi pong ning ena he a bang a story gen sanoming a story kan nong thei sama po khaten bel thei ding po khaten man thei lo ding mo and kolom pana pai hena hang ko en to sa pia apil lo ha min thang i khol khol lo ena ong min lu om lo che no ena tan hena to cha ke United States kong pai ding cha nga ki le ki decision mo hi bang ya hi United States katun pen among mok yang lo ding ken khat te benefit khat mo ka nga na ding chi na ken hi no ming chi na ki lim ta ka ma de pasien ke ki am nom to zong ke le ki phok lai to kun pen
sang kakak like freshman in a senior sorry English class mo in a kasi apa min pen Mr. Barkerman in a amai kan sunga to manglai test กับพี่หลายตักเห็นอับังเต็งเฮียมเทสกับพี่เป็นซากับเฮียมอับังเฮียมทีเราเห็นตัวจะคือเป็นทุ่งเงินกองหมอกนะตัวก็ฮีไฮสคูลเป็นกลุ่มนี้ส่งเกี่ยคาดิ่งเห็นกลุ่มทั่วทุ่งเงินด้านที่ใกล้ไปกี่เห็นกลุ่มเรียนนี่ว่าเห็นตอนนั้นทุ่งเงินเห็นก็มีตัวของลวงเกเห็นทุ่งเงินเกทุ่งเกนะตัวจังfreshman ยังไปแต่จังsophomore year มั้งเขาเป็นหน่วมสายนะตอนแรก freshman year sophomore year junior year ไปโตหน่วมสลัวเอ็นะภาษาละมังเยอะก่อยเอ็นะแต่จังภาษาละมังเยอะใกล้จังเราภาษาละมังเยอะภาษาเก่งมังเยอะเราเอ็นะภาษาเก่งมังเยอะเราเอ็นะภาษาเป็นcái lom lại qua mi huệ tệ to cái musak, ina mi kina tệ to mo, cái public sang các hàng, public sang các lô hàng cái bên hàng phàm mà tổ ban hàng cái na, cái mu bị kèm phải mo, mà bên mi kina vì về to cái musak sắc na, to le amau yang mana advice they can bỏ khát lại na amau tong cái ông hụ nó mà na, cái là hàng trăm nom chỉ con cái này na to cho mình amau tong hụ nó mà na ena mau senior year katong takcha pen senior year pen bang ya lo to ma pen ki nuam lo ma kai cha hi club ของmo tam pi tak join lo club si cha hi volunteer chi khong to cha hi rana bang chi ring ya nin khom to volunteer ma hi na ka chi chaนี่พลาสติกของ Green Art Society ที่นั่นในคีย์คลับที่ของตอนของกันอัตุงาเทยเราในมีนและ join ในตอน community service มั้ง community service ต่อเป็นกัน join เราในตาม join เราในต่อเป็นที่สมัครมาในในกันjunior year ปันในต่อมาต่อเป็นพอกปันในเกลกี่เฮ้ยนอนเกจะในเกลกี่กี่บอลกี่กันหันจังพูดจริงๆหันจังเนี่ยตัวจังสปอร์ตต้องอีกขั้นต้องกี่โมงเราบอกลุงต้องซุยเราบอกลุงเต้นจังก็ให้แต่บางทีบางบอกลุงซุยมาใหม่นะฮะแต่ต้นจังบอกมาซุยเราหลายแบ็กเอ็นเล่นเกมนะบางแห่งจีให้กินกี่ขัดเตะจังน้องก็ตัวแกกระทุ่งเนี่ยตัวขัดเตะเองอยากสักเห็นมั้ง more than superficial ที่นั่นปงมันที่นั่นองมีแต่นั่นองเจียวอุดโลบางทีเนี่ยนั่งนั่งขัดมั้งน่าบอลลินก็graduate จังจีนกันทุ่งเงินเนี่ยนะแต่เลยsenior year ตรงต่อไปนะกิน scholarship แบบเกี่ยวกับตัวจังก็scholarship ก็เฉียวจังกับยังไม่จีนเนี่ยนุ่มอีกครับโอ้ไม่นะตอนแรกมันแบบตัวนั้นนะเกี่ยหีลูกแต่มันหีเห็นตาเนี่ยนะมัน community service ของหีเห็นตัวจะมาบอก tennis นักเสียมลงมา tennis ของกี่โมงกี่ตัวจะโอเคจริงนะกี่ senior year first semester tennis มันล่างกี่โมงเนี่ยนะมัน tennis กี่โมงมั้ง first semester เนี่ยกี่โมงเนี่ยตัวจะตอนนั้นหอยทีเนี่ยกี่บางทีเนี่ยมา scholarship ของกระเช้าจังresume ที่จีนนะตัว A2 มั้ง A พวกนั้นถูเป็นกิจวัตรจีนเนี่ยตอนกี่เรียนค่ายนะตัวเป็นตัวอาริงเป็นอาตัมโจเดี๋ยวนาดิงจีนนะกันตัวนั้นสปอร์ตของกิมอลบอลลูนสวีดิงแหละกิมอลดิงใครเจอจีนนะเทนนิสกิมอลเนี่ยนะเทนนิสกิมอลตัวจังตัวเทนนิสกิมอลที่จะตัวจังsubject เต็งลงบอกหัดอักษร college credit ไปกันนั่นหมอมีนะยังละฮัลโหลเว้ยตัวต้องมาเทฮัลโหลนะเราจะตัว senior year จังไปกัน8เนี่ยนะแล้วก็ college credit ตัว senior อยากฮักสโลมาใหม่นะตัวซื้อมีบางตรงเลย senior year โน้ตกิ่งนั่งเฉลยบางทีว่าอู้โน้ตจริงนะตอนนั้นฮีสวากันนะตอนแรกเสียงอีทูบางเงี้ยล็อกคอลโลจมูกนั่ง
ina to he sian mang mo ke ina to chang hirana kumpai so pai kum to pai to scholarship kong sha October kha pen lily scholarship achi ama tuition fee back a cover hirana annek tuinon chi khong to changa state ang kho pai leng pen van leng sa khong ki pia chi khong om lo ina tuition fee back ina to pen to scholarship pen due date ki pan mo to changa ama yen dik zong om October kha be tam mo kha de bo ina to chang to naกูเสียนั่นน่ะก็จีโนกีตัวแปลงแบบนู้นต้องเสียนั่นตอนนู้นเป็นว่ากีบางทีเนี่ยงากีโลนี่เตะจีมั้งนั่งมังก็ sucker มั้ง loser จีน่ะแล้วนั่นที่ทำมั้งมีชงตัวมาจีได้เลยนั่นตอนนั้นกีเนี่ยแห้งว่ากีพอว่าสโลจีโอเคภาษาเราที่พอว่าจีเก่งจีน่ะลุงจีว่ามีอะไรถูกเงี้ยตัวเรานั่นแห้งภาษาเราองนุสตัวลุงมั้งเนี่ยนะตัวจะตอนนั้นไปสิ่งนี้จะฮิตเตะหันจำเตะเนี่ยนะหลายของริมตะการโฮมเวิร์กของริมตะการฮิตอนนั้นแลบของติริมก็มันคือจัดริมตะการเทอร์เนนแต่จังเอาไปที่เป็นอาฮิมั้งตอนแรกลิลิสกอลชิพกูเชี่ยวจะเลยตัวเป็นตัวนู้นงามาใส่เวลิลิสกอลชิพนะตัวจังเอามันเก็บจะสูงหลายเย็นจะยังไงกูจะยังไงแค่นี้เดี๋ยววันนี้สินะเย็นตัวจะกี่ต้องพอแค่จะเอาเลยเนี่ยตัวจังGates Millennium Scholarship มั้งตัวเป็นรุ่นดูเป็นบางครั้งเอามาซูมปนะ Washington DC ปนะห้องเนี่ยตัวจะกูออนไลน์ปนะfill up กูมั้งเนี่ยตัวเป็นที่คนตัวจังเป็นกินส่งตัวเป็น apply ปะเนี่ยตัวนู้นต้อง applyนะตัวจะ apply นะตัวแรกเขาโนเวมบาค่ะ January ค่ะคงจะเป็นเอามาmeal ค่ะกันนะโอเค you are the 20งานละก็กี่ขัดอิงจีนะโอเคตัวเป็นบางทีเนี่ย president บางทีเลยเป็น president ว่าทีนี้เลยเป็น candidate ที่พอดหมดตอนนั้นนะกี่ chance อมจีได้เนี่ยที่ขอสักตอนนู้นกี่เป็นงานตอนกินเป็นที่เป็นตัวจังเป็นอาฮีเป็นจีโอ้ได้ขอโทษ sorry ตัวละก็ขัดบางก็ยังนะเดี๋ยวนะกี่เป็นโฮมเซตบางทีเนี่ยบางจะทุ่งเงินอมเลี้ยงเชียนี่ครับเนี่ยนะตัวต้องมาบางจีแต่งตัวยังกี่บางอินเวสต์ตัวสุดนะตัวจังตอนแรกชาวบ้านกี่ลืมไปเอาทุ่งเงินสักเนี่ยนะกันลagiเนี่ยกี่ฮิดานากี่ scholarship ฮิดานามา finalist เองเนี่ยนะฮิดานาง่ายจริงเนี่ยนะกี่เนี่ยนะตอนแรกชาวบ้านต้องทุ่งเงินสักเนี่ยตัวจะกี่ตอนนั้นว่าfinalistเรา scholarship ตักว่ามีตู้เดียวแล้วก็กี่ขัดป่าตอนแรกภาษาเนี่ยต้องเล่นคัดทริคโน้มยาวบางยาวทีเราตัว scholarship อีเชี่ยวตัดจังเป็นเอามา package มั้งเอามาฮิรานานังฮิตจีน่ะ package กันฮิรานาบางอย่าง meal ปนังกิบจะดิ่งจีน่ะองค์ที่ตัวนั้นก็มา system เป็นยังนักเก็นงาเรากลอมเป็นงาเนี่ยนะกลอมเป็นก็จะsorry เกินได้เราอินเดียน่ะเป็นกูอินเดียน่ะสติกเป็นมีทุ่มแบบยังงามั่งอลิสตัวแกจังเนี่ยนะขัดเป็นเวียดนามเตยยามเทโรยังมากูสางอะไรเราขัดเป็นกูสางอะไรนะตัวปั้นไงนะตัวปั้นเป็นเรียนนะกูงาเกินงาตานั่งงาไหนดูในยามเชียร์แกต้องบางทีหมอกิตมอเจนะตัวจังเช็คเกม post office ของไปนะเกนงาเป็นมาเราตัวนั้นแกต้องตอนนั้นไปตัวเขาเป็นคนแบบเงี้ยน้องเก่งเงี้ยน้องเราที่จะเราบทซูมไว้ที่จะสกอร์ชิพมาจีนะแพ็กกันไปตุ้งนายเราจีบางจีนะเนี่ยงาขดเนี่ยเปล่าเป็นเราจะสอนว่าเพราะว่าตัวเป็นมาท่าสมงานนี่ของงาดิงอาชีเอามากำจำไปกินสายนะตัวเป็นงานายเราไปกาคัดกานี่กาทุ่มกาลีตัวนั้นไปเนี่ยนะ
tuan lo terjawab siapa bayar siapa tuan home sale mah ya kita terjawab tuangnya sesuatu siapa ke scholarship kan hang pen aku tak scholarship packet nggak kayak gitu aja tuan kalau kayak ini nak siapa nak kayak tuangnya sangat saya tuangnya ini nak tuan sport lo tuan Amerika lah tuan pen Hebrew kah สอบแรงงานนี้ค่าเสียกี่วันจีนี่นะตัวสอบแรงงานนี้กินหงาเรียนนี่นะตัวจะกินหอมด้วยนะตัวจะอยากกินเราต้องกินลุงดำกุนาโบนี่นะจีเรนตัวเสียงเรากี่มังเยอะนี่นะตัวเป็นหิมะอินเตอร์ก็ผลต้องตำนอนตำละลอย In a quick interview, let me do a quick interview. So the 8 millennium scholarship, Indiana high school senior, Indiana state population got 10 million. The population is not going to be every time I jump to so every time 8 millennium scholarship လျှောက်တယ်အများကြီးပဲထောင်နဲ့ချီရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်ပဲရတယ် How many of all the high school students, the seniors that graduated from Indiana for this year? In Indiana we have like only 3 people. Okay. In California like we have a lot but I don't count. The majority like part is California, Texas, and Florida. And I believe I think Tulsa too. I don't know. Okay. Yeah. Okay. I don't really count, but I know those are major. The neat thing is of all the refugees and immigrants that have come into America from Burma or Myanmar, I believe you are maybe the first. မြန်မာပြည်ကနေအမေရိကန်ရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာ senior ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရှောက်တဲ့လူအားလုံးထဲမှာပထမဦးဆုံး 8 millennium scholarship ရတာဆောင်ပြီးပေါ့နော်လက်ခုပ်ခဏပြီးကြအောင်နော် Thank you. ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လားနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးပေါ့နော် Zomi ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးရပေါ်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့တဲ့ဆန္ဒမူလာယူရတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားလည်းချီးမွမ်းတာပေါ့သူရဲ့ကုန်းတော်လည်းချီးမွမ်းတာပေါ့နော် Thank you. ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ Gate Millennium Scholarship ကလူတွေဘာလို့အားလျှောက်ချင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Gate Millennium Scholarship ရဲ့သူရဲ့ value ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ what would you say be maybe the total value of the Gate Millennium Scholarship for the 4-year degree? I have no clue, but they cover tuition fee, Okay. book fees. Like I can eat whatever I want. Okay. In the dorm, and I can live in a dorm. Okay. I can travel to the other state. I mean, if let's say I'm living in Indiana, and I'm gonna go to like let's say California, which is like Loma Linda maybe, and if I wanna go there, they're gonna give me the airplane ticket fee. Airfare, okay. Yeah, it's like everything they cover. Okay. So like I'm living like a boss. Okay. So continue now. God said we will make you the head and not the tail. Okay, let me ask you another follow-up question. So after you are done with a 4-year degree, let's say you want to go into a master or maybe let's say medicine for a doctoral degree. Will the Gate Millennium Scholarship still cover? Yeah, you can do whatever you want. They're gonna still cover. I mean, no matter what you're gonna pick, the major. I mean, the major. Okay, so let me try to help paint a picture of the value. If you want to study in the New York City University, NYC, it costs about $40,000 a year. Now, to New York City University, my child is $4,000. For 4 years degree, how much will that be? 4 times 40, $160,000. အဲ့ဒါပြင်ကလည်း med school ဆရာဝန်ဖြစ်ချင်တော့ကျောင်းတော့တက်မယ်ဆိုတော့ med school costs you between 200,000 maybe
And if you are a big spender, 300,000. So we are talking about $500,000 scholarship. The scholarship got $5 So I want to encourage all our young people. Khawmpi focus program Thank you so much, and I wish you God's blessing. Thank you. No, Sagati is a little Lutara, but also Shilling Canaro, Yingwe Masolo. The nomination of Chinema, John and Papa approach and the Lesoro, Dimamiba Shimabe, Lumia Shimabe. General Yatadami, General Coco, General Sakachaya. America is land of the opportunity. But for you to get the opportunity, you have to take the opportunity. You have to So when we try, when we apply, when we do our best, we also need to seek prayer. Thank you for how you have touched the heart of and the life of Khawmpi, Lord. We thank you for how you have answered his prayers. Lord, today we want to dedicate not only Khawmpi, but we also wanted to dedicate all the high school students and middle school, the elementary and the university and college students that are here in our midst. We want to dedicate them. Lord, they may be feeling very small. They may be feeling inadequate. They may be feeling lost and lonely. We pray that you will encourage them. We pray that you will lift them up. We pray that you will motivate and empower them, that they will realize that you want them to be the head and not the tail. And that they will always realize that the blessings, the opportunities, the wisdom, the knowledge and understanding that they have is not theirs, but a gift from you. We also pray for our parents, Lord, that they will know how to teach and train and mentor their children. Lord, may the children also learn to respect, honor you, that they will learn to also respect and honor their parents. Lord, may we as church pastors and church leaders, may we as fellow church members learn how to encourage and help and motivate our young people. Lord, may we value them and may we show them that we value them through our words, thoughts, and actions. In Christ's name we pray. Amen. And they want our love. Let's give them love. Let's encourage them. And may we ask God to give us that love and that encouragement and that positive thinking. Thank you. Alon Jizutene. Khang no te na thu te bang Isaac ni ongen te be khilowina mo han che moi ma mai Jesu ong pai nai kei buang le mo kei bang bel Jesu ong pai meng meng la Long ten Australia le USA pen Eden second Eden chi cái giá điên in bel con gam nuông sa giấc ding tôi mang đi na con gam lâu na họ chẳng in nagim tên họ khá nilim na ul le nilim na họ la nagila kia le na an na jiao thei US na tun tak chiang in set up ai lai tem set na del kul hi US campaign no asate ading na ham hama mo chin ke bang te pola ding in US a ka om pen ham kha hel lo kai me nuam salo wang tung gam ni na hi le wang tung gam del mi sang nuam zo lo zo lai di toi chiang mi te US a u le ke wang tung gam sin nuam hi hi min hi sang a no zo ke level le la ka to suk ki ding nan
lung lamang tunia itugen pen khen pe pen inun tak na dia izat ding vi vele pilna siam na te ha katina khang no ten mo khang no ten pilna sin the te ngei tak chun ke bang bel khang no ji ka le na lo hang khang no hi na a hang o ham lak ut zata mi thu ki kum niam niam lak ut zata la ki sin la jong thá đã tiền ta ya basta song sang pe pol ni nong thei di nga be miang la om lai bang le la khat ki sa le ke asal lo om thei lo la bang sa le asiam za je si pian no za lo ke le ke ngit hat pak ni ngo dai man na han jam ding pen pen han jam ni dei suang bai meng meng na ding ni na thu ngen ni in hoi lo hoi te te le pilna siam na ade te van tung tung leo chin to san to pan atam zong pe ding hi amen lai man na bang chilin sia te ong gen thu te nun tak pi ding to pan thu bang pe ta hen ade tu na i hun te i to na ding na thu khat na ni mo i hun tua khi chiang nen bang hem chi le ki mo ring hun hi mo kai ve na ki lo ba la ya wai va la ya ja ki mo ring i an ne na ong nai lo u pa te mi ding ka lai anong tum thia sa an ne kha nai lo ding mi ta nai sa ki pe mai ki pa zo ding thu pi ding hi mo tu này li này ngà lẽ bằng kiếm băng kim một xúc lẽ hàng có hay lẽ sen vì mà đinh có ý cái kia là khát sẵn này nè music sẽ đến nha pasien ohoi yak te amai ang pai bo pai ja ja pasien ohoi yak te ohoi yak te mo pai ja ja te mo Ala. lai sak ki chang na thong ne sang ring na patang chang ne patang amai pa yo patang
papasian nung dam ngei to pa kapoy unu ka zo ki tu tiang in tunin un khat la jin da te de bangin jiang sangak ki pan hiang nang makai na ta hun te ban ngol zo sei sak bai man kalong dam hi ani lai un se po zo ngabe to patai dong tiang in lung dam sin nom ta ka zo thei naung in ngong ke mong makai lai ta in Iun sa kalak tu te sem po kau te mal kanun ta na te ang kalat sel kanun tak pe se se nangin kalang nang ma tu te bai to tuam te jong kalak bangun ni se jat se nangin na so pang pi in nang ma siang tho to nong wap sung manin tiang nong wal hak kalung dam hi ngam lai un sem po jong ban nong wal zo la ja nung dam sin nom ta ka un sem po to dai dong kalat se nangin katan ni ki monom na le nang ma siang tho nom na tang om pi lai ta in Yesuคนปวันเสียงทูเสียงลุงดำก็เป็นทูงานกิของแกอาปุงปาปเสียเนาะอาเมนอะไรอะฟังกายจริงๆนะเสียมาดูรุ่นก็เสียหายก็ดูน้ำเลยดูต้องทำเลยฟังกายจริงๆพี่ที่มองไปแล้วเรียกว่าต่อที่คงเป็นแห่งนี้นะnào nói cho khăn thằng ai ông tôi hình mang này thế là ông lao ông lao kêu để ya music thêm thế kia lắm à kiểu vậy đi Kia le sia song sa ma khat om la